Žižula ima jako zanimljiv način rasta. Ima glavne grane iz kojih izrastaju sporedne grane koje u prvoj godini daju plod, a svake naredne godine iz njih izrastaju plodonosne grane koje isto onda cvatu i daju plod, ali na jesen otpadaju zajedno sa plodovima. Ova žižula je posađena prije 2 godine i od onda su na njoj rasle samo plodonosne grane koje su dale plod, ali su u jesen otpale. Sama veličina voćke je ostala potpuno ista kao prije 2 godine. Glavna grana će izrasti iz ovog ovdje pupa, a da bi potaknuli njegov rast trebamo prikratiti vrh žižule i grančicu kraj pupa iz kojeg želimo da potjera glavna grana. Malo sam istraživao način rezidbe žižule i kod nje vrijedi pravilo da jedan rez zaustavlja rast, a 2 reza potiču rast glavnih grana. Pa ako samo prikratimo vrh, time ćemo zaustaviti rast žižule, barem dok korijen dovoljno ne ojača. A ako želimo potaknuti rast glavnih grana iz ovih pupova ispod sporednih grančica, trebamo odrezati i vrh i sporednu grančicu odmah do pupa iz kojeg želimo da potjera glavna, a mogu se skratiti i sporedne grančice na dolje. Prikratit ću vrh glavne grane, ovako. I sad treba sporednu granu, prvo bi bilo dobro i do kraja prikratiti, a ove naredne onda ostavljamo na ovoj 1 pup, ovdje 2 i ovdje recimo 3. Ovako. Prikratit ću i ovu na 4 pupa. Isto ću napraviti i s drugom granom, prikratit ću ovdje, prvo sporedno do kraja. Ovdje je već prikraćeno na 1, ovdje bude na 2, tu na 3 i ovo ću isto na 2. I sad je tako da što je više sporedna grančica prikraćena, to je veća vjerojatnost da iz pupa ispod nje potjera glavna grana. Iz ovih pupova sad bi trebale potjerati glavne grane koje će odmah nositi i sporedne grane i koje bi ove godine već trebale roditi. Kod žižule nije problem rezidba zato jer ona rodi na jednogodišnjim, to jest rodi na ljetorastu ove godine, pa neće izostati urod. Kroz nekih mjesec dana dok žižula krene stavit ću novu snimku da vidite je li ova rezidba imala željeni učinak. Pa ako želite biti obavješteni, kliknite na sviđa mi se i pretplatite se na kanal.